Anyang laki din! Nakapalis ka mat kumare, papanangay? Mapanag ijay ili kumare. Inakman gumarang iti lansakan martilyo. Ha? Nasikan ngamin nga isimpak di galba, di banda ti kusina mi. Amangan ngamin no maitayab. Sapay kasla broken hearted ti paumaya bagyo. Nagpigsa ka no ni Christine. Aywan kumare, iso anas ka nga agsagana tayo. Isimpa tayo dagiti naskan ama isimpa. Huwag nga rod kumare. Mala, labsan ka pa nga rod ha? Inako ni di paradaan, bareng adda nakapila at tricycle. Anyangay kumare, adda ka di iwaras ti barangay a relief goods. What? Hayan niya kamatin kumare. Saan pa ila simbang pati bagyong Christine? Relief goods sa adagos ti damdamagam. Naninigurado lang kumare. Di ka di madanagan, mare. Ano addaman bilang? Adda nga adda tinagan mo itilistaan. Ay rumbang lang ang kumare. Agsakit-lakit di tinakam ko kan ka, no awan tinagan ko. Sika talaga, nakasao ka manan. Angaw ko lang mata. Anya nga kat si kangarod ti sekretary ti barangay, iso asi ka ti pagdamdamaga. Ala, kasi tinakunag. No bilang ta adda maiwaras, adda tinagan nyo. Day, apay ngay Lloyd si kamutan ti mangilanlan sa di tayiro di ta kusina yaw. Ha? Kwa, wana na. Kabaalakmat nga isimpa. Iso nga isimpa ko na. Nilakay mo ngay nga main. Napanagtrabaho na na. Alangan mo't nga yuray ko pa'y laking kwa na. Kat umayan ni Bagyong Christine. Ay wala. Uray da kami nga road kat insimpa mi mula di kusina may. Sapay napigsa ka no ti pa umay abagyaw. Ay, wana na. Iso anas ka nga isimpa tayo amin ang tinas ka nga isimpa tayo. Uray ni bakla. Kad napan matgimatang itilan sa ijay ili. Ilan sana kanumot jayero ijay kusina da. Kasta ka day. Ay wala balasang ka. Makikita mi mo't nga agpaiso jay maikikat ayero ijay kusina da. Wan nga rod. Awan mo't lahang ti sabali amang isimpa. No saan nga iso. Ay, una yan ti kastoy. Nagpigsamot tan titudo kan angin lakay. Ay, huwag nga rin bakit. Nakabot-butay. Kasalam may tayab na kiti yero dito balay. Ay nasaan kumamot alakay? Kasanutan ngay no maitayab ti bubong ka. Awanan Ay, sabot siguro Ay, nagpigsa ti angin. Parang kumapsot tumot lang, hintun madamdama bakit? Sapay la kumaatan madandanagan akon. Nakabutbutang matanda ito ang bagyo tatang. Huwag ganun anak ka. Nagpigsa titudo kang angin. Mas na madadaan mo't jayin lang sa kayero yung kusina. Napwede kinapigsa ti angin tatang. Sabi siguro anak ko. Inlansak mo ti tagas taunay. Kaslasaan nga umdas. Alangay nga raw kit nagpigsa mo dahil angin na. Uray ti bubong. Kasla itayab na. Siguro, broken hearted ito ang bagyong Christine. So kastoy ka ulping. Anya. Nagpigsalaki di dayjay abagyo anya. Wal nga rod. Uray lang na itayab di yero di kusina mi. Agraman ti bubong mi. Kasta ka di mari. Ay, uray nga rod da kami. Naitayab mo't laang jay bubong ijay banda ti balkon mi. Una hindi kastoy. Sapay kumamit tawanan ti sumaruno bagyo. Uwan nga rod. Tapno no maisimpa tayo dagiti na itayab, kat saan tumanan na maitayab. Sapay lang kumakumare. Ayun kaya.
Da kumari lagring nga ta. Kumusta mat di balay da? Nalabsak itay mare. Naimbag da pa'y, taawan ti na itayab kadakwada. Kasta ka di? Nasaya at ang arod, no awan, tapno saan tayo nagpapada? Anya, mapan ka itay jay barangay hall, anak ka? Wantatang, imawag ngamin ni Kapitana itay. At da ka no tinapat ka pagsaritaan mi. Nangay ka no day jay. Ni tatang mat, pagsasaritaan mi nga rod pa'y laang. Saan lamat nga imbaga itay imawag na niya? Ayaw nagpasa niya. Ni tatang nga talaga. Ala, ingka nga ro din anak ka. Barang may papan ititulong kadag iti apektado iti bagyo ti pagsasaritaan niyo. Bareng atatang. Napan kagayam nagtrabaho ita kumare? Awan kumare, napanak ore kalkal pa si Bagyo. Tay mawag mo ngamin ni Kapitan ni tay bigat. Kasta ka di? Katamong kumare, ada ko Diyos ko. Anya rita, ibaga mo na. Adda ka no ti maiwaras asag 10K at tulong pinansyal kadag iti pamilyang apektado iti Bagyo. Kas kumadag iti na itayab iti bubong ti balayda. Kasta ka di mare? Ay na, nagsayahat mo no kasta. Adamot lang di usaran tayo amang tarimaan kadag iti bubong tayo na itayab. Wan nga rin kumare. Hay, naimbang dahingan, tada ited da at tulong. Kastaya, nana. Isuma, tinangag ko apag sasaritaan da ijay tirsina idinapanak gimatang iti corn beef. Anya, no sa anak nga agbidot itinangag kaw. Sag 10K kanog ti iwaras da kadag iti pabilyang apektado iti bagyong Christine. Anya, kayat mo asawan nana, adamot maawat daloy da at 10K, kastamotin da bakla? Sigurado tanda itayab kat nga raw dagiti bubong ti bambalay da. Uray mo't siyak ano bilang laang. Nakita mo't jay bubong may. Halos 1/4 laang jay nabati asaan ana itayab. Alangan kit di mat asyak laang ti saan ang makaawat iti jismen. Ay saan ang mabalin Saan ang mabalin? Jak itulog! Oh, apya kasta tilangan bakit? Kasi lagdardaras ka. Makikitam lang arudon nga dardarasak, saludsudon pay laang. Mala, ingkaman kit di alaan jay martilyo kan maso ijay unag. Apay, karaan mong dagi jay? Anya lakit din aya, nagadupay lang asaludsud mo. Ingka kit di alaan. Anya? Nakabaybayag ka nga gargaraw nga. Ay, ala, mabit lang. Inak ka lang. Anya ka din dahi tangang alamidem lagring. Kakaisuna lang arudin asaan nga intayab ni Bagyong Christine ti bubungta. Ang sikamot ti mang daddaday. Basta, agulimag ka lang tasyak ti makaamu iti amin. Anya? Saan ang mabalin asa anak ang makaawat iti jismel? Alangan kit dimat, ada baklalaang kadaloy da ti makaawat. Jaklakit di itulok. Ay na, kapulaan man ang itinadamag mo nga datulong ang maitid ka nang itinaitayab ti bubong na. Dadang lambutan na tabubong niya. Anya? Hoy, saan manen at tiltila ti mapan mo idandanon ije barangay hall si kala kaya? Ibagak talaga nagitagit na raw. Oh, laglag ka mag... Maamuak lang asika tinakaidanon. Ha! Agsaga na kakanyak alakay. Salbag kakiti. Saan na kami nga inlista itilistaan dagiti maikan ititulong? Ha? Ha? Nagalas mo't at talaga ti ugali man niya.
Gaputa si kati sekretary ti barangay, pilpilyam dagiti ilislistam, salbag kakit di abakla. Mabit man lang, Mari Lagring. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Ay na, di ka man aging diding awan ti amom. Amok asika, tinaglista ka dagiti maikan iti tulong. Apay adi mo inlista tinagan ko, ha? Anya? Tapno mo, Mare. Saan asyak tinagaramit iti listaan? Laglagi pam dayta. Anya? Kan maysa, apay nga ibagbagam nga ilista tinagan mo. Kat saan mo't anay tayat ti bubongyo? Nasaya at mo't balayo. Idinalpas ti bagyong Kristen. Ay, jaske ka talaga. Inka ije balay, inka kitaan ije bubong me. Naitayab ko naklangarudan. Usaram day ta nagdakkelan amulagat mo. Anya? Ay na, agar aramid ka talaga si Kalagring. Umay ka tapno kitaam. Tapno ilistam tinagan ko iti makaawat iti gismil. Managing bubukod ka talaga. Ulbod talaga na dyan, babae. Ha? Nakita ti dua mata. Amas maswan na dagiti galbada. Saan mo't nga intayab ti bagyaw? Ngam iso mismo tinang dadahal iti bubong da. Tapno lang makaawat iti jismel. Hay, una yan da dyan Lagring aya. Kapula ang iti dayta. Kastao na yung agura na ka. Anyang laki din aya. Uy nga ro tatang. Agas manta na panakpay pinagsasawa ni barangay hall. Pagarup na siyak ka no, tinaglista ka na kiti maikal iti tulong. O dayet, nagalas na talaga to galingan. Di ka gyaman, tasan ano ti bubongda itinapigsa tudo kinangin. Napanapay lang minasumasumet. Salbag a babae. Nako, tsak amo na niya klase ti panagpampanunok na dayja Lagring. Aguuyo nga talaga ti awanan bain. Gapulangin ti Gismil, apaan nakmatan. Amo bantan dayjay, napatpatagkan kwa na ti kwarta, ngam ti panagkumaryo. Uy nga rod, anyat maramidak ngay, no awan laga na itilistahan. Kasaan mo't nga rod ana itayab ti bubongga, isumat ti nagdadaal. Ay, bay amon mari. Gumura lata ano gumura. Awan ti mapukaw kan ka, nuguraan na ka, aging gat kay kayat na. Ha? Siga manan? Wan, syakmanan. Imaya kasaludsudak no anya ti update. Ha? Anya ngay? Nailista ka din tinagan ko? Anya kamatan ko mare. Impakaawat ko matan kang ka, nga awa na talaga tinagan mo. Anya? Kasano nga rod itajay bubong mi? No awan ti maawat ko nga ayuda? Kat, alangan mat ngay pambasol mo kanya. Anya nga ti basol ko itinarabid mo kumare. Ay awanan kay tibain? Awan pa'y sir-servim a sekretarya iti barangay? Saan affair ti aramidam? Anya? Ay, ulay ka matan, mare. Kasla siyak matan, naging basol iti amin. Nagkunang amin aya amapan mo ilikkaban ti bubong nyo. Kat nagsayat mat inikalkalpas ti bagyo. Anya? No di ka nga guuyong Likkaban, gapulang iti ayuda. No daman ti awanan bain ka data. San asya, sika. Anya laki din aya. Lagraing, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay naramid mo? Nana, nagkuna ngamin kan kaamapan mo martilwan dagiti galbayaw. Anya nga ita. Ay, adaw at tao ang nakakita, ang nasaya at jay bubungyaw idinalpas ti bagyaw. Kanda dumalang tinakakita, asika mismo tinapan nang ikikat. Samo inuwara kun kunti ti jarubayan yaw. Nana, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay narabid mo? Siya ita, si kapay kadaganas na amapan agong ungat iti barangay hall.
Mala, huston nana. Huston na. Ngam sapay lakuma. Tama amiris mo dagiti saan anasaya at ngar aramidom. Nasaya at anana, no na iturad yung nga imbagakan kwa na dayta. Ay wala balasan ka. Kunak ngarod no sumumbat iti baribar. Tatumpa ako ma. Ngam saan ma. Ha? Dilagbain iti kasya nga aramid na. Wan nga rod nana. Ay wan kayam. Saan na ka din nga inulit pa'y tinapan ni Jay Barangay Haul. Nakunamot ni bakla saan ka nun, nana. Siguro, mabainan ah. Ay rumbang lang agbain. Mapanalagka-lagka bunjay bubong na. Sa mapanagriray Jay Barangay Haul. Nagawan kat abain nan. Oh, anya nga ita pa kay. Kunam no laing mau. Ngam kinamaag mo gidi ha. Lakay. Nagsaya ti bubong ti balay ta. Ngam no anya nga minaya ti napanunot mo. Tanapan mo minaso mga saw. Ala, huston lakay. Di ka madanagan, tasyak ti makaam mo amang isimpa. Anya? Agar aramid kanto mga minti tiltila. Gapulang tanamuam nga dayo da. Inaramid mo ti amom awagas asaan mo't arumbang. Ay, anya laki din aya. Awan ka pa iti husto apa nagpampanunot. Huston ko nakot. Alay karugyan nga isimpa ti bubong ta. Tanay, adda ka naman ti sumaro na bagyaw. Mabasa talaki din ito yung unag nubilang lang. Lakay, apay ngay nga awan mo't tandagi tigalba nga impundok ijerwar. Ha? Nay, napananay. Diya ka mo lakay, kunak na isimpa kon, ngam awan damutin. Tay tanti kong kunak kay. Anya nga ron ti usarin tay tangay. Ay, mabit man laang lakay, inak man ijay ayan da bakla. Anya? Inak lag damag, no adda nakita daan na nga lang. Ay, anya, mapukpukaw dagiti galbayo nga ingkargam laeng ijarubayan nyo. Ay, wan kumare, di mi meten na siputan no asino tinangala. Hay, nako, masigurado nga isudang ijay imot ti ubing indi kalman. Anya? Kunada siguro no saanen amausar, nga puta na maso-maso nga ron. Napandan ain lang ko ijay siyap, buti landok ko naman. Anya? Isa ron nung pakitin amaswan ati adigi tapno mayan. Ha? Ay, unay meten ti panagsasaom kanyak, mare. Ganuhan man. Maswemon. Tapno mapantumanan alaan dagiti ubing dagiti steel bar. Tapno awan lang arot ti mabati. Anya? Nagkunang aming kengka. Amapan mo rakrakan ti bubong nyo. Anya nga ita? Heh. Agparikot kalakit nga rod no anya ti sukat mo. Anya laki din ta ugalim. Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki Din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Bakit? Ikanak man iti kwartam dita. Pangalaak nga iti kwarta. Napan kamat na kay buras iti mais, ijayan da bakit kora. Inggatang kon iti sidaan. Ingka nga rod umutang bakit. Aramatak ama panagsapol iti panggadat. Imbag man ta napanunot mo dayta. Tadi kakit agul-ul daglatan iti inaldaw. Di ka laagbain. Kanayon da kaadilawon dagiti kaaruba. Ngam nagpuskol ti rupam. Anya lakit din to'y asawa ka napintas aya. Di ka kadi agong unget, tamadadal ti kinapintas mo. Talaga mat anapintasak. Alang nga rodin. Ingka umutang iti aramatak, tay nakagsapol iti panggadak, bakit? Sige, inak umutang kininana Cora. Bareng pautangan na.
Oh, ato yan, ti ututangam asa nga ribo, Maria. Ngam bayadam tuwan. Wala na kura, kat agyaman Anya aya at trabaho, ti sapsapulan ngamin nila kay mo. E dinto taado mati mabalin na pagubraan ditoy. Kaya't nakano day tay dakdakkel ti masweldo na, nana. Kat kabayatan ko mga awan pa'y trabaho na adakkel ti sweldo na. O di makitigad pa'y laang kadagiti kakaarubang adatalon na. Kas kanyak, diin may kumanakiburas iti maes. Tapno dua kayo at inangdanak. Wan nga road, nana. Ngala. Sapay ko ba nga raw, tada masapulan na trabaho, adakkel ti sweldo na. Na, itay ka pa'y anak kasango dita sarminga. Na. Nakabisngay ka. Sakat inusar mo, takakaiso na at t-shirt mo, akabarbaro nga iduldulin ko. Una, kita man no natairak bakit? Anya lakit din to'y asawak aya. Wanan, nataarkan. Ala, mudto yun tayo inutang mo akwarta, tayo na kon. Oh, atoy. Agyaman na ka, bakit? Ika gumaam ti agsapol iti panggadam lakay. Tani, maibusto man ti abasto tayo. Wen, bakit? Ala, hinakon, tamangan no matagtakanin tayo kasi narak ko. Kasi narak mo. Ha? Kaya't ko asawan, tayo sarakak at trabaho Anya lakit din na ya. Mala, ingka nga rudan lakay. Agan-anad ka. Sige, mangan kan, Julia, my love. Nabayada kung day tayo in order mo. Agyamanak ha? Ngam apay adi ka nag-order iti ka na, my love. Sa nabalikan niya ako, takalkalpas ko anangan, itay rimwarak iti balay. Ti importante kat mangan ka, tajak kayat amabisinan ka, my love. Kasta ka di? Uy, iso amangan ka. Kateot utangat. Ada ka di, my love? Uwa na. 700 lang matiut utangan. Mabit lang Oh, ato iti kwarta. Agyamanak dado, my love. Kasapula ko nay. Igatang ko iti gatas ti anak ko. Amamatan a single mother ha. Ngawan trabaho na. Awan apulos makukwarta na. Uray saan mo nabayadan dito 700, my love? Tulong ko ken ka. Ngamin, ay ayaten ka, Julia, my love. Agyamanak dado, my love. Hey, ang titinatang Maria. Umay kayo para manan iti apit may. Ay na, agyaman nak pare Samson. Ngam imbag man, taikanda kami itinatang. Anya laki din aya. Gagangay tagkakaaruba. Ay, un kayam. Ayan ni pari dadaw. Ay na, napan nagsapol iti trabaho na Aday tay dakkel ti sweldo na. Aya? Ala Sapay kumata makasapaw. Un nga rod pare. Alang arudain. Innakaw. Agyaman nakmanan iti intad mo anatang pare Samson. Nay, apay anak katugaw ka dito'y igid ti kalsada baraw. Ken sa dino ti papanam. Agin ina nakaklaang tata. Awan ngamin ti pagpletek. Iswa magmagnaklaangan. Naggapo kay jay sentraw. Wan tata, napanak nagsapol iti panggedak. Awan na sa pulak. Kayat mo ti trabaho. Ay, wan na tata. Basta dakal ti sweldo. Anya ko maatrabaho ti kayat mau. Urayan niya basta dakil ti sweldo. Uray iligal. Wala, amom baraw. Saan alimpyo ti panunot mo? Isumat lagay managnagnaka. Gaputa saan alimpyo ti panunot mo. Ha? Hoy, saan nakabagtitan niya tata? Limpyo ti panunot ko. Apay, sa dino ay ati pagawidam. Dua pa ya barangay ti labsak. Sakbaya makadano na kay di barangay mi tata. Makitam? Talaga asa na limpyo ti panunot mo? Adda ka di trabaho, mabalin mo pangisarkan kanyak tata. Uray illegal no iso. Hay, anya lakit din ayat ti sana limpyo ti panunot na. Mala, agawid kan. Kat kabayata na magmagnaka, padasam nga amirisan, no apay nga imbagak asa na limpyo ti panunot mo. Ha? Inton makadanon kay di balayaw, agsarming ka,
ket kasaritam ti bagim, no apay nga imbagak asa nalimpyaw ti panunot maw. Apay anarapyan ka. Sakit ko nam anagnag na ka, dadaw lakay. Naibos nga ron taintad mo asa nga ribo, iso nagnagnaak. Apay, Siyempre, agkarapliti ak. No sa dino laditan, tinagsapsapulak iti trabaho. kat, adda na sa pulam at trabaho, adakkel ti sweldaw. Ay, awan nga rod bakit? Ay, sayang man nga rodan tay sangaribo ah. Sapay inutang ko day jay kin ni nanakura. Manaw ti utangan pare dadaw. Uray 3,000 lako ma pare. Barang makasapulak itan iti panggedak. Sige pare, pautangan ka. Mabit lang taala kiti bulsak. Aham. Imbag ka pa'y pare. Nagaduti kwartam. Ay, wala. Nagagitak nga ron niyag trabaho. Aha. Oh, adtaw ti 3,000 pare. Agyaman ak pare Di kagdanag. Bayadak tumatlaan. Lukas na, pinautangan na ka ni pare Samson iti 3,000. Wen bakit? Ingka nga ron gumatang iti bagas. Nawadwad mo ta na utang mo. Ay, sana bakit? Tausarak nga ron ang mapanagsapul iti trabaho. Daytay dakkel ti masweldok. Awan nga ron bagas tayo mat. Makamu ka pa ilang nga giremedyo bakit? Mala, inakon. Lalaingam ti agsapol iti trabaho malakay. Wen bakit? Mala, agpatuloy ako. Sige, Julia my love, mangantan. Ay, agyaman ak my love. Kunak numapaayak itakan ka. Ngamin, awan igatang ko itigatas di anak ko. Di kagdanag my love, ikang ka. Talaga, my love? Ada ka di 2,000 ang maitad mo kanya? Wala, adda my love. Ay, agyaman ak my love. Ay na, talaga gayam nga ay ayatin nak my love. Ang mabalin ka diya, kalpasan ti panangan ta dito yung restaurant. Kat inta pa agpasyar. Mapantay diya parke, my love. Ngamin, kayat ka kumamot amagkan. Ha? Kwa. Sorry, my love. Ngamin, agdardarasak, taimbatik la di anak ko iti kaarubak. Ada ngamin papanan na, iso ako na sa anak nga agbayag. Ha? Lukas ta? Mabalin nga agkan kaitan, my love. Ha? O sige, nga may tipingping ko laang won. Tani, mangmangan tapay. Uwan, my love. Uray di tala ang pingping mo, ti agkak. O, aday ta, hinagkan na kun awanan ti makunam. Hindi ta, yawat mo, tay 2,000, my love. Naskan ngamin ang mapanakon. Ay, kat ituloy tapay ati mangan. Mabaling ka din nga ipabalot ko laangan dagita amakan. Tayawid ko laangan, my love. Ha? Sige my love. Pabalot ta nga ruden. Tayawid mo aminen. Uray day ta ka na. Iawid mo matan. Pabalot mo matan. Ay, mabanlugak man na magmagna. Inala amin ni Julia ti kwartak. Kat awan natda. Uray pagpletik ko ma. Ay, aginanak pa'y. Sa ituloy kong tumanin ti magnainton madamdama. Nay, si kamot day ta. Ha? Nagnagna ka di manain. Ha? Si kamanan tata? Apay nga da kamanan dito yung kalsada? Wan tagpag napagnaak no kastoy nga oras. Kat dandan ni sumikngatan tata. Kat sika, apay nagnagna ka manain. Awan manan pag-playtime. Apay nga men, adi ka nagitid da iti pag-playtime. Tata. Anya lakit din aya. Saan ka di pa'y naglimpyo ti panunot mau? Ha? Sa anak mo't abala Nagsarming ka din ni Jebalayaw? Kat kinasaritam ti bagay? No apay nga imbagak asan alimpyo ti panunot mau? Ha? Ilimpyom ta panunot mau. Iti kasta, saan ka na magmagnapay nga agawid? Gaputawan pag-playtime? Sige, indakon tagpag napagnaak. Na. Dayjay alakay. Isunsamat ti sana limpyo ti panunot na. Kapaya ka sila nabambanog ka lakay. Nagnagna kami na nagawid bakit? Manan, nagadayon a pinagpagnam. Awan nga rod pagplitek. Nasyurtak bakit? Na-short ka?
idin to ta 3,000 ti igem mo arimwar. Wen nga rod? Kahit nakasarakan iti trabaho, apag sweldoam iti dakkal. Saan pa'y nga rod bakit? Kahit nangusaram nga rod iti 3,000. Siyempre, inusar ko nagsapol iti trabaho Anya! Aw, adtuyin ti sweldo, Maria. Agyaman nak pare Samson. Nimbaglakit din ata daka akadwame. Iso andal pa sa dagos ti trabaho. Un pare, no kasapulan nyo ti sweldoan nyo, ay abandaklat na pare. Aywan mare. O kahit kumusta nga'y gayam ni pari dadaw. Ada nasarakan na napanggadan na? Awan pa'y nga rod pare. Agparikutak nga rod. Ngamin, adda utang na kan ka at 3,000. Bayadan nan tulatan. Into nakasarakan iti trabaho na mare. Rumara kita bakit? Ada na utang ko kini tatapid ring. Papanam? Anya laki din na ya. Siyempre, inakagsapol iti trabaho ka. Kasta. Sige inka. Kat, mano ti inutang mo kinitatapid ring? 2,000? Anya, nagdakulan. Uwi na, tabarang makasara ka kung iti trabaho bakit? Isuadi ka nagungungit. Dayjay tay nagluganan ni Dado at tricycle. Surut taglata. Manong, surutin talata dayjay nalabaga at tricycle, ha? Di kagdanag, tagbayad ak manong. Sige, surutin lata. Aha! Addagaya magururay kan kwa na ababae dito yung restaurant, ha? Ha! Paliiwag ti awanan baing adado. Ininin, adintad na akwarta. Inagkan ni Dado ti bibig jay babae. Imayak pare Samson, takayat ko nga ibaga, ani Dado ti agbayad iti nautang na kan ka. Ha? Awan nagbain ti asawak, at dagayam kasing sinarak na babae. Kat iso ti pangpangtadan na iti kwarta. Ay, nagalasain? Pumanaw kaming kadagiti anak ko. Makaamon ni Dado iti biyag na. Inkasingiran, tadikat agruam, pare. Maria! Ay, napnapanandan. Sapay mabisina ko na yan. Hindi mat ngamin, Julia. Hinala namin tay 2,000 ngayon utang ko. Sa nagdardara sa Pimanaw. Iso nagnagnak man na nagawid. Kat mabisbisina kaon. Sa bayawan na pulos ti makan dito'y balay. Ay, pakipanganak nga ingatan. Nalpas kan anangan, pari dadaw? Uwan, pare. Agama na ka, tapinakanak. Kasta unay abisin ko itay. Kaslahak pa yun matalimu daw. Ay kat ganabam pare. Naimbagkid di atan na siya nagpaigan ka. Talagang awan ti panunot mo. Pare, Ita, kaanom abayadan tay 3,000 nga inutang mo kanyak paray. Pinagbabaim pa imot nga raw. kwa. Inton maadaanak to niti trabaho, pare. Ay, kasapula kung 3,000. Iso abayadam iti mabait paray. Uwan, pare. Awan kat panunot mo Iso nga ita, pinanawan na kan ti pamilya. Ngamin, awan sirsirbim padri ti pamilya. Ha? Ay, padasem ti lumaban kanyak, takugtaran ka paray. Ha? Di ka lamasyan iti pamilyam. Sige, pare. Agbalbaliw akon. Ikarik, tadyak kayat apanawan dak ti pamilyak. Iti agnanayon. Aday ta. Makikita kong ti rupak iti sarming. Ay, Juan. Husto ti ko natay lakay ijay igid ti kalsada. Agsarmingak kat kasaritak ti bagik. No limpyo nga ta, wenno saan ti panunot ko. Maamiris ko itan ti biddot ko. Juan, pudno launay asan alimpyo ti panunot ko. Iso nga ita, ilimpyo kon ti panunot ko. Ay, anya laki din na ya. No, pamilyado ka. Ilimpyom sa panunot mo. Anyakit nga binag, taotangam ti kwarta.
sa mo ibabaay. Ay, sana talaga alimpyaw, ti panunot mo, lukas ta. Anya laki, deng. Malah, papagayam. Ditan, tinaggibusan, ti may sapay ang pakasaritaan, iti biyag, nga inday pinaulwan. Sarmay! Ito'y drama tayo. Anya laki, deng. Insurat ni Amor Julian. Anya laki, deng. Adda pa panak inton bigat, lakay. Iso asika kumapay laang timapan ije pagadalan. Ha? Anyat mapan mo aramidin siya ngay. Nag-text ngamin ti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka day? Ay, sapa adda papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanan ayat ti papanam. Kanayon kamot din arumar. Nalipatan ba kahit kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat? Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadi ni Apo Mayor, tap numapan ka. Nubilang man kasangay na, dagijay opisyal timbitado. Sanay, tinapatag. Amok akasangay na, kayan mapanak. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang di talugasot amulta ti saan amakimiting. Nay, si kamot gayam ti basabat kau dumeng. Sa dino ti papadam. Ha? Ay, kwa tata. Mapanak ije ilay. Kasta ka nay. No kaya yaw? Umay kayaw. Ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin ija ilay. Ay, sus. Agkabaw kayo na talaga tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita? Sana ya? Ah, wingag paisaw. Itangal daw ti kasangay di Apo Mayor. Anya, umay kayaw. Ah, mabitla nga raw dumeng. Urayin nak. Kay naklabiit ag pelas. Darasan nyo karoon. Ang mga pinanganin. Maibusan ta iti makan. Nariga tayo. Anya? Ay unay mo tinday ta pinggan mo dumeng. Uray laglupyasin day ta inkarga mga iga daw. Mangan kay latta ka di. Di pag-aburidwan iti pinggan ko. Ngamin, ada silipin ko dito bulsa. Anya? Isukot ko na ito muna ginaw. Imbagla pang ramanan di bagat ko. Ha? Iswa na yunan nyo day ta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagadoa makan. Basit mo ti tao. Iswa sayang ti makan ng babanglis lang. Iswa gundaw ayan tantata. Anya? Anday ko. Apay nga itinong paanak mo tin bakay. Imbagak matkan ka amapan ka makimiting ije pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Ay kwa. Ay, pasensya ka na. Un gaya man niya. Nalipanak mo tayong adagayang meeting iji pagadalan ita. Anya, nalipatam ko nam, ha? Ay na imposible day ta duming. Ti kunam kit day. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-adda pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Matay, insuputan ka lang arudin iti iga daw. Tapno saan ka nga agungat kanya? Sumungsungad akpay lang kat tinungpaan mo tayo. Anya? Ala, di ka nagungat. Ang kakaimanganan tamaramanam da ito iga do aparakin ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap inton bigat. Ay, addan ba kahit? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Kuray 7 ko ma, tapno malpas itag malam. Kasta ka di. Apay, ni paray domingay. Padasong aya pa na. Baring awang papanan na inton bigat. Wingag paiso niya. Ni tata ramon pay lakay. Ingkakit kasarita idan. Tapno pitudang umay inton bigat. Sige ba kahit? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat, paray. Apay ka day? Agparaupak ngamin ton bigat, paray. Umay ka? Ay kasta. Gawa na. Umaya ka. O nya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam taw, ninton malpas tiraat. Ay kano itid mo itan di nasayaat. O atoy, paray. Itad ko lang, tapno, damit igatang mo iti siday nyo ah. Ay, thank you paray. Aman na nyaman na paray. Sige, inakaw. Ang namag ti umaymaw, inton bigat, paray. Nay, aldawan duming. Ngam adda ka pa'y lang di tangagil ilad. Ay, Agsuy-suyaab ka kadilatan di ta nagiddaam. Kunak man numapan ka makiraop ijay ayan datino ita.
Kilaat mo tinasim madutak iti nalagip ko kasangay gayam ni Roger. Tay nga anak ni Nana Milyang iti laod. Anya! Kaya't mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumay! Nalpas anak isarita kan kinitino amapan ka! Sigurado anam namaan na kadayjay! Anyat maramidan na nga si maduta nga rod. Anya! Ha? Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot na ita. Di mapangkoy sublay. Tinapatag. Mapanak ija enda Roger ita. Sigurado. Layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni pare Doming rakay. Yak man amo daya kumpare. Inted kon titangdan na. Saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Sangay ni Roger ita. Amo mo. Ano dadi ti ang birthday? Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No ambok la kumasaan nga umay. Nagbiro ka klangan iti sa balay. Saan magaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pailayan. Among matan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipalpalani. Ay, apay nga bakit? Awan mo naluto makan. Ay na, nagluto ak itay. Ngamkinan mi amin iti anak ta ti linutok. Anya? Amok matkit! Asaan kan amang rabiino agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apay anagawid ka pailang? Di ka paila naturog ijay. Agawid kan tulangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanan. Anya ka din dahi tangay bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamin, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan day ta subil mo? Anya? Adda ka di papanamin ton bigat, dumay. Adda ko mapangawisak kin ka. Ay, awan tata. Apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Weng, kasangay man daw ti may sa kumpare kay daya. Nila kay umpong. Ay kasta. Ay na, naggana sad. San ka di nga suday jay lakay agkasangay ka na. Perme. Nagado ti maparti a baka. Tamo na. Weng, isuday jay. Isungag sagana ka inton bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uy na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam doming? Wayne, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idi kalman amapan kami ita. Dayta kadilatan ti pakakumkumikumam. Dayta agur uray iti pakipalanikam. Yawawis da nga ron di mapana. Anya, ha? No kastamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay. Gapo iti kastang aramid mo. Anya? Alaam amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na. Umakal kan tumanan. No sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Di nakpayin matulungan nga agsapol. Gapulaang iti daytang aramid mo. Anya? Ay, mairan-ranod kayo matiyaw awit ko ama ka na. Nangrunag jay iga daw. Kanayon nga day sangpit kaw. Anya? Ha? Alaing kan dumeng. Di nakpagpungtutan. Ano, nagimasin day ti papaitan ti baka nga impasango da tata. Win nga raw dumay. Kitala mangan ka mangan. Man-manaw ti kastoy apas kay nga dabaka. Uwan nga rin tata. Ay mabitlaan dumay. Anya day tangay nagbukol di tabag nga imot mo. Shh, tagtaga rin tata. Inalak na ito yung Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya? Imbag lang isang pat ko kung di bakit kaw. Tapno di nakmanin ungtan no kas dyan nga agawid ha. Anya? Ala, mangantan ba kay? Aday nyawit ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan da itoy. Anya? Dayta? Magustuak? Ha? Nagpuskol ti mantika na? Ay, kano da ito'y tinananam? Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastamla akanayon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtataba akan kanam. Adula amin na ta high blood. Mabutang ti sakit kanya. Anya? Iso amangan takidin. Ganasen ta da ito'y papaitan kan iga daw.
lang ni Duming, like ito, siya ti kayo lakay. Huwag nagpaisaw. Nabaratag samay. Siguro nakaidamot laktan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Hey, si Kamagayan pare. Anit kukuam dito si Sirok ti kayaw. Si Kamagayan pare tinaw. Naggapam. Ang damot imit mo asupot. Ay, nagapuak man hindi amyanan. Kasangin ni pare Berteng. Igado da ito yung inted na. Nagawid ako man ng kilata si Makitiulaw. Iso nga, induldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdama tap no makaawid ako. Nasakita talaga ti ulaw. Ala, umaykan pare. Alalayan ka lang ay. Itulod ka balayaw. Narigat nung marabyan ka dito pare. Ay, sige man ko pare. Ay, kat agyaman na ka. Anya na ito yung mapaspasama kanya bakit. Marigatan na kang umangas. Ha? Nagsakit ti parokong ko Ay nalakay, nasaysaya at salaangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak, sintomas daytan ti high blood. Kasano ko ma-high blood? Diyak masigurado, isungarod ang mapantaan tapno maamuan tanoan niya dayta. Kantap no resitaan da ka iti agas. Sige man, mapantaman bakit? Hanggang sika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpachika po Awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am. Kas namat ka na kayo, Dok. Anyat ni resulta ti check up ni asawa. Kas itinakunayo itay. Marigatan ni sir nga umangas. Kanayon nga agsakit ti ulo na. Kanayon ang maulaw. Ken agno nosebleed pa'y. Dayta kat sintomas ti high blood. Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa no ti trabaho yo kat saan unay anarigat. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingat? Ay, daytan ti kunkunakken kaduming. Numay papan itimakan ang nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Ang mga ano kanayon mat ngamin akarne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti dayta sa ludsod yo, Dok. Wen, kanayon akarne ti sida ti asawa, doktor. Dayta ti rumbang aliklikan nyo, sir. O ato ti reseta. Gatangan nyo latan ni Jerwar. Ay, agyaman ako na Dok. Nagadumot din dahito gatangan nga agas ko, Dok. Ay, saling nung ngayon ti pangalaki ti gatang ko kadagita. Ha? Kanayon na karne ti sidam ako na ni bakit mo. Daytan to lakit din agas mo, ti saan mo ang magatang? Ay na, Dok, karni ang kanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya? Oh, anya nga ita. Nahaybladan, gapo iti kapapalanit na. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Papanam ka day lakay. Basta, dak ibagbaga, secret. Na, Wala. Sikretok mo dahito papanam ngamin ayakunak. Mapanak ang biro kiti pagsayaatan. Iso adinak sang kauray bakit? Kanya pagsayatan ngay. Secret nga raw. Sakto ibaga, intun ada isang put ko pagsayaatan. Anya. Sumurot ka kanya, Jonjong. Papananta ka di tata. Basta sumurot ka kanya. Mamuam to intun makadanon tayo di papananta. Mabigla ang tata. Papanak pa sukat. Sanay! One mate lang ti tao di papananta. Papananta ngamin aya tata. Basta,
Maamuam taw. Apaman amakadanon tayo di papananta. Nay, apay adi yung kadwalin tatang amang magan. Ay na, pimanaw mo't itay anasapsapa anak ka. Sa dino kanungay tinapanan na, nana? Jakman amo itiday jay nga amayaw. Damdamagak ng secret matisungban na. Anyan ni tatang. Sa dino man nga tan tinapnapanan na ah. Eh, tsaka mo anak ka. Di na mo ngamin ibaga. Inton kwan, nabarbar tumanan na sumangpet. Dayta ka nga raw. Sigurado. Madama pa'y laang titagay dayta. Ay katuan anana ang sigurado dayta. Aduran to pwede tatirsena ni Nana Lusing. Madlaw ana er-ereng da ana ginom iti arak. Ngam sigilat ta. Ay na, anyan da kita tataw. Wan nga rod, undas na undas. Dahil talagin inom ti aramiden da. Kano kasta ti aramid ti tataw di taw. Agpasken santo agu mga akin inom. Ay, anya ngay nga rod nanang, talaga akasta. Dito yung kampusan to, ti imayan tata. Di ka una sumalao dun dun. Ha? Apay ka di tata? Kita no ang tao dito igit-igit dito. No, dito yung ayan ta. Awan mo ti makitak tata. Adaangam, ijay mo tinmurdong. Good. Tasayat no kasta. Apay ka di tata? Anya ta aramidon ta dito eh. Magitam day ti makmakan dun dyan. Huwag tata. Sigurado nga atang na kita. Kaputa undas ka nga ron. Di kag tatagare. Iruwar mo day ta silupin kin ikubag. Alain ta na dito yung amakan. Anya? Sigurado ka di tata? Wayne dun dyan. Ngam, ang mga mat no surutin datat eh. Kararawa da ito'y nakapanitsyon dito. Ang mga no birokan na tinayatang kin ko na. Ay na. Natay-daytan. Isong awanan ti bibiyang na. Sayang laing dagita makmakan. Numabanglas laang dito. Umay kayon mangan. Nay, sa dino ka di tinangalaam kadagita makmakan? Ay ke, napan kami nakiponsyon ah. Sa dinaw, awan mo ti amok ang nagparti ita. Ijay pansyon, nana. Ah, anya ti imbagam baraw? Bakit awan? Baybay amon ti imbaga ni John John. Anya? Isalbag ka John John. Naimbag ta datultulang na sa ito asawak. Tadi na nangag ti imbaga ni John John. Tanong nangag na. Sigurado. Naspak ti diskartay. Alati din bakit. Mangan kayaw. Tanuad na ti mabati di dalit John. Ayabak ni Mike. Ta, agsamo kami man nga uminaw. Anya? Amom nana, adaman ti na istoryada kanyak. Anya ka di dayta, Inga. Adda ti nang ibaga, anapukaw kano dagiti taraon ana ibat bati ijay pansyon ti babaknang. Ngayon pan siguro dagiti kakabagyan da. Ngam no jay saan unay ana imas, saan mo't anaan ano? Anya? Un kanuna na, iso ako nak nga da siguro tinangalala, ta imposible mat ano agpukaw akas lasaw. Ay, amangan mo't ano inala tinakaidatunan na. Si kamot nana, kasano nga rod? Alangan mo't arong warjay na tay ijay nakaidulinan na. Ay naangaw ko laang mo't si kaki di mo't. Saan tayo mga mag no adda ngagpay so tinangala? Wano adda na pan nga asaw? Wan nga rod nana, ngam no aso man tinangala. Ay na, nalay nga, taam mo na pinili dagiti naiimas. Wan nga raud. Ngam imposible mat nga aso. Iso asigurado, tao tinangala. Ay na, alangan mo't no jay insangpet ni Arturo ijay balay. Ay na, sapay kumaatasaan, tainim imas ko pa'y tinangan.
Amas ka di mo lang tipulutan tamay. Ay wala tata. Lechon manok kan fried chicken ko naman. Ayos, Mike. Solve tipulutan ta. Ay wala. Ay banak tumanin indon at dati ala mapulutan tata. Ay, wala. Sigurado na ita. Si Kalaang tinala ka amayaban kay. Ay wala. I'm just one call away. Ay, nasaya at nukas ta, Mike. Bayam, ayaban kan tumanay. Sanino ka di tinangalan nyo, tipulutan tayo. Adayo, mitayan tilitsunan dito'y barangay tayo, tata. Ay na, uray di mon amon, Mike. Sikretok ngamin da ita. Ala, unang tata. Tinapatag, at dati nagsangwan ta. Nanang, pudno nga dati naidanon kanya. Nga niya, di na. Ipagarukda, adatatang kano, tinangal-ala iti makmakan iti kampusan to. Anya? Wan nanang, dahi tati imbagbagada kanyak iti tersena. Iso analaos tibain ko. Amangan magno iso dya insang po na alitson kas kada fried chicken. Anya? Ay na, mangibabain mo't ni tatang. Kasla saan anak karamraman iti kakasta amakmakan. Aguray ka. Amangan no iso tinapanan na idinagpakada kanyak. Nga dalabiit papanan na. Di na ka di imbaga, no sa dino ti papanan na nanang? Saan na nakaw? Gaputa secret tinsong ba na kanya? Ay na, napudno man bilang, saan nagpampanunot? Mangibabain day tangaramid na. Bala, baya manakaw. Damagag tuman, inton makaawid ha. Day, napartimutan ni Mike. Bayam di ta bakit. Sabno, maiturugan, kit mausawan. Arturaw, damagan ka man. Adya ka di dayta. Pudno ka di asika, tinapan na nga la kadagiti makmakan ni Jay Simenteryaw. Na, sino ka di tindang imbaga iti dayta? Ay, saanan anasken ama-amwam. Sung batam lang no pudno, wundo saan. Ay na, mamuwak lang no sino dayta. Agumak amang tibabken ko ala. Ay, nagalasmut daytan, Arturaw. Ito na laing amang ibaga iti sa napod now. Nagalaam nga raw kadagiti insangpot mo amakmakan, ah? Ay na, inunakmitan kin ka. Bakit? Hindi mo amuan. Tadiskarte ba data ko lalagarunan? Ay na, nukas taadi mo ibaga. Mamati ak nga rudang, asika tinapan na nga la kadagiti agkakaimas amakmakan. Pangalaamat ko mga mingay, kat awan mati makukwartam. Ay na, Arturo, mangibabain ka talaga. Panagkunakatpud na, dyan bagbagada ni tatangyaw, tinapan nangal-ala kadagiti makmakan ni Jay Simenteryaw. Sigurado nga adaw ti binati dagiti napansim marong karijay. Uray siyak nga rod nanang. Isumat ti aday ti panunot ko. Ngamin, pangalaan na kumangay ti isang put na. Day tangarod ka, tanakaw. Ngam sa bagay. Amangan no adda mo ti nakipaskanan na. Sa dino kumangay? Amangan mat no ado ti friends na ah. Ay na, jakla mamatay. Ang aguray ka. Damagag tuman gayam ni Junjaun. Isukat ti amok akadwana. Aywan ananang. Ngamrimwar mo't datatang itay. Amangan kit di no napandamanan iti sementeryo. Anya? Kartingam dun daw. Ang mga no agtutaw. Hustong tata, nagadong tinaala ta. Napuno ka din dito ikubag. Hun tata, ay na. Maputbuting ak pa yan. Kaslad dati, rumwar dito nagtingan ta. Ay na, adayo da ita ang mapasamak dun daw. Yung kasanuay no makaunta.
Mapuison tayo ang mga kadagiti makmakan tata. Ay na, tila sa asawa mo nga ubing. Ulitak manang, saan to ang mapasamak na ita? Sige, ang isupot ko gitne. Ay na, nalaing mat ti asawam nana. Nay, apay ka daing ka. Sapay sa bali ti katawam, kaslaad da kayat mo nga ibaga. Apay, di mo ayamadlaw, nana. Tiyan niya, Apay, awan ka di ti insang-sangpet na ijay balayo. nga niya, Makmaka na. ha, Ay nanana, adda ti nakakita kadakwada kin ni Junjun ijay sementeryo. Dakkel ti eko bagna, ket nagsawar da kano ijay, tanapan da nagalala kadagiti makmakan ana ibat-bati ijay. ay una yan, anyan ti asawak. Nagalasmet daytan nga aramid na, ay mangibabain. Ay nanana, kitaan nyo amangan no dadael ang dagiti daddo mga inalala da. Tadagijay pala ang dagiti impan dagiti tattao idipet sa uno. Sigay, bayam. Bagak to ti asawak. Ay na, pangaasiyo ka di, tadi yun iwaras day ta adabag. Ta saan lang at ti asawak ti maibabain. Mairamrama na kaum. Mike Barok, irwar mo man, di pinarif ko king kaapulutan ta. Ay kauwan na tata. Kanya ngay, kagay ka di manay. Ay, kawan na Barok. Adapay na yun na day tapulutan ta. Dito, ingka ipapudot. Nay. Nagadumit din tata. Nangalaan nyo ngay dagitaw. Ay, kasikreto mo din ha. Ay na, ibaga mo tata. Adamo latin na ibaga kanya ni Junjong kay. Nya, Win tata, ngam diyan nagsasaw. Gaputan ay ramrama na mo iti makan ng isang paiyaw. ay wala. Pudno ti imbaga ni Junjong king ka. Di ka nagtagtagari Agtalinaid ko maasikreto na ita, ha? Wang tata, nga lagi din aya. Di kay ka di madanagan. Nenek, ada pa'y maghayam ti sabong, alam nyo. Win Barok, Nga na kita. isagot ko kininanam amari. Ha? Tapno man maragsakan mo ti puso na. Kaya na nga tamo, dahi ta. Ang mga no di naawatin, talagkapoy ti kampusan tao. Ay na, di na mo ilam mo na ita Barok. Iso asigurado, maragsakan to ni bakit ka. Nenek, dapat kandila, Jo. We're done drinking, Barok. Agawin namin tayo. Ay, sigurado kayo, kaya kabalan nyo ti agaway, tata. Ay, ikaw gumagat. Agawin. Ay na, madanaga na mangking ka, tata. Ay na, kabailak ko na tuba, Barok. Agawin na, tamapan ko, sagutan di bakit ko ito sabong. Ay na, amang kitinuong tan na ka, tata. Gaputan na bartek kaso mangmay. Ay na, saan, Barok? Nalakala na dyan amay ayaw. Bakit? Flowers for you. Inka isubli day ta sabong ijay nangalaam, Arturo. Na, ikagkalangarunin iti sabong, ipasublim pa lang. Ited mo kanyak day ta sabong ang naggapoy jay kampusan tao? Ha? Sika, Arturo, talaga agdi kag pampanunaw. Kampusan to ko nang bakit? Ay na, amo kunti aramid mo si ka Arturo. Amaw nga jay kampusan tao tinaggapuan day ta sabong. Kita man, malaylaylayan. Kasta mo dagiti makmakan nga insang petyaw idi namin saan. Ha? Kundi ungat ka, idi bagbagak. Ngampod numat gayam tinaidanon kanyak. Anya nga itan ti ropam nga iparang mo kanyak, ha? Mare, bakit? Pasensya ka na.
Masaya ang anak ngamin, kadagiti iba't ba ti damak makan ni sementeryo. Iso nga, inayabak ni John anapan nagala. Hay, jak amo ti sawakan ka, Arturaw. Makagatang tayo mo't iti kanan tayaw. Ngam apay nga ijay simenteryo pay laang kinagdiskitaram. Ha? Katay na! Nakainom ka manan. Ayin ka maturugan. Tagsarita ta inton mausawan ka. Anay ko! Ne, Anay, apa yung tatang? nasakit nga ron ti tiyang ko. Ay! Siya kumawatan tayo ito arinak. Ay na tatang, apay, anya ay atikinkinan yung amin. Ay na, amangan nunangan day tay tinabanglos. Ngay nalala day jay kampusan tao. Anya? Ha? Amangan matnutila kinkinan yung agpay so iji balay ni Mike, idi nag-iinom kayo, tatang. Malagip ko kagpaiso di na. At dadya inalak ini na minsan nga aldaw isa kampusan tao. Pinarif ko kin ni Mike. Kit iso ti pinulutan mi ini na minsan. Day ta ti magana biyo, Arturo. Siyempre, nakaref lang day tama kan. Isu asaan nyo anadlaw anabanglos. Saan ngamin anasaya at apabayagan iti ref dagiti naluto amakan. Day ta 12 hours, mabalin siguro. Ngam no bumayag, saanin anasaya at gaputa agkos iti food poisoning. Ha? Kan may saan ngamin anasaya at tinarami jaw? Arignan at tinakaw yaw tinalalayo ijay kampusan daw. Uwan bakit? Amo ka. Diya ko nululitan intun sumaruno. Ay na, inuray mo pa nga damapasamakan ka, sakbay anak kapag panunot ka. Mala, ano sam ati birngas mo dito'y barangay tayaw? Sika ni Arturo nga tatakaw ijay kampusan daw. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.